أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. جماعة Veseli kao su stare slavljenja, počevši od koncerta sa životu mende. Nekako se piše jeme, baranku baran, subhanala, postijam celo masik čerđavi badeti, volijame Allah hete primina marešu kardelija, primina marite ravija, eče sasoj, i side početku, i side ili kraj, valju Ramazani, side kraj, ili ako dunja luku i nede poklo početku, i side poklo kraj, ili u insani side poklo početku, i side poklo kraj, kamu kaj sam etetova zlomena do sebe ili osani, ili u asartu nabe, džilabija mi jek da ja žuje, jek, dujna hija, i onda je šalaki će nam Rabuš, jestu rađan su žao delo, ali molinavati četnate Znači, od danas su bez bivše do ta trikete. Tegelo ove komiro kalilo mobilo junaja perdinu pago dunjalu ko butova vdinu Allah eskero bo menašti ulum pago dunjalu ko butova vdinu Allah eskero bo menašti ulum Allah eskemijak asina mukla nikad močekat seždana kerđa oberša signakle pišmani ulum Allah eskero bo menašti ulum oberša signakle pišmani ulum Allah eskero bo menašti ulum Omeri be'avela azari asiyum akale dineske nishno nakerđum Kozor sultanja halaka yapum Allah eskero bo menašti ulum Kozor sultanja halaka yapum Allah eskero bo menašti ulum Božnim pralatum čeri badetim Akaya dunijaya nikaske načili Dujme treće finitani dunijaya Allah eskero bja sarmate ova Dujme treće finitani
kraj Kabe sam ja stajao, hej, aman, aman, ja stajao, crne grijehe sapirao, hej, aman, aman, sapirao, svom se Rabbu odzivao, lebejk Allahumme lebejk, lebejke Allahu, svom se Rabbu odzivao, lebejk Allahumme lebejk, lebejke Allahu, tavafu hodao sam, hej, aman, aman, hodao sam, zvijezda drhtao sam, hej, aman, aman, drhtao sam, ko Ibrahim vikao sam, lebejk Allahumme lebejk, lebejke Allahu, ko Ibrahim vikao sam, lebejk Allahumme lebejk, lebejke Allah, lebejke Allah, lebejke Allah. Ace bud vershadova cerava, ko hajelu komete jav, kya batava fite cerav, lebeyk Allah te bacerav, o megyabu Ibrahim, teklani nav namazi, zemzem pani te pijav, no imani te sazdarav, oj Medine, kadi kavli to šužipe, kao veli nasihati, me to vapto misafiri, oj Medine, kadi kavli to šužipe, kao veli nasihati, me to vapto misafiri. Sao hađije sosine, je glavi sare penđe, i Medina bušuži, latari klola baronuri. Oj Medine, kadi kavli to šužipe, kao veli nasihati, me to vapto misafiri. Oj Medine, kadi kavli to šužipe, kao veli nasihati, me to
Siam suji petarolla movilo ikitute sakalava tiembes ya bebu suji Siam suji petarolla movilo ikitute sakalava tiembes isini manjetan kimekate jam moi kramite urava muy manjete asal isini manjetan kimekate jam moi kramite urava muy manjete asal ya bebu shuji Siam shuji petarolla movilo ikitute sakalava tiembes ya bebu shuji Siam shuji petarolla movilo ikitute sakalava tiembes. Haydi be. Para çiğcam pırna kava. Acaba. Bayrak içene kadar. Ne haydi durun. Ya tu 65. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Стојте судно диве пралари. Судно диве пралари, но воопште на не локо диве. Судно диве тамо кога сао малуша цело умети, сао класе калику, бурша джувля, нанге. Нико никак снака дикел. Кога дуња луко, на нете на кел шужи джувли, а обучки на ирани. Сао и тану да доа диве кеда и джувли кол нанги, а ти јак накаджал нито помисал ти дикела. Саботано доа диве кеда омануш маток изледини али матона не товер. Саботано доа диве кеда и дай печхаве роđено ка се ња масеко оджипки раđа на не важнето братини. Саботано доа диве кеда одат печнаве нате пенџај. Саојтано доа диве ти роđено дај. Ојна аля туче дија. Ко судно диве на нете пенџари. Саојтано доа диве кеда ханиману шни по плотки избацини. Андо стрес, андо страх. Саојтано доа диве праларе кеда о небо или и пука се пини пеко е кваш. Па сао манушананге ка запутинемпе према ли Јемен. Са река Джако Маро правцо наступини судниот диве. Почини праларено суди бај манушес. Цело
Кабешел ем казачери покло рачуни. Казачери товелвичи моко навили ко презиме те вичинле о лесо господари те одговорини за петерија колачерџа. Нигде ладо на не. Са равница. Са со Аллах створија, са уништија. Обрегија уле равна. Очера ништа на не. Са равница. А о каме мануше марела ти годи. Свако каерини пехем кародел ладовина. Кадика бисаме манушен кола уживинена беши доем зачерена посредја диве шукари паја. Кадика манушен на нере више асваро на рат. Кадика манушен сар гушинена пен до покло собствено зној. Јек ди ветра и ни 1000 беш. А то навем то презиме нигде на не. Тумори не Аллахе јара, леми душа, болја канане, наш ти зачаравише. Jer i fitra i priroda manуше се и тани аџар створи ми душа. Да мануш на небе слобода, тренирање, тебе шелко е кан. Тренерин кокри тут хем беш 30 минута джарете дихав дали шајте беше. Пало 10 минута ка почнете на ровето те мрдине, на шти беше, а замисли ко се не морате беше 1000 година. Jedan dan koji će 1000 godina Allaha traje. Želetan talak. Onda plavane svako amendar karodel poklo ladu. A Allah subhanahu wa ta'ala samo ta kategorija manushenje dija ladu kuja ver ladu na netvover. O manuš sabidel ko kijametsko dire koja katraini 50.000 godina, znači sudju direk po kuranskom ajetu trajaće 50.000 godina. Сар со ачерџами фитре манушеси наш низ држини пола сат времена те бешел код хабе. Ако судим дивекури са равница, са сохинеле потела еси, са уништими, са равница, о мануш прастала, родела, молинела, ео Аллах телеле си душа наш ти бешел више ти здржини, те ви чинили о лесо господари. А само е та категорија мануша и та не халаленко ладо куревер ладо на ето воđenето не со значи ниту етари ладовина кед марела на барукан 50 степени. Ако се не дека ол 500 степени. 1000 степени кол. Та типа. А мен каро дао два ладо, ама и симе пана шанса те заради нали. Пане си ту шанса, анке десу ка наступини од вас судио директ, те че раменџе палали на два ладо. И си ли реки кога магила ладо, кога судио директ е да саравница која. А ово камкам удариме. А ту беше јачик и страна ладовине за черео судио директ. 7 категорije. Себаату юзилухум Аллаху фи дили јоме азим или азим. 7 категорија ќе бити у Аллаховом кладу, када друго клада на суднијем дану не буде било. Прво, категорија мануша и та непхалален ел имаму ел адл. Праведно воđа. Праведно капетан. Кате саре перај. Свакој тано воđа ел имами и пи породица. Ако и породица то нини. Ако и породица джала ко пропаст. Намикано криво. Jer navodja
чар и чај гарави која малиња од цигаре, можда или чар гарави која малиња, а о имами на обратини паѓа. И онда и породица тонини. Имаму е ладен. Прво манушкова колко хладу кураве, хладу на нето воло двајтано мануш, халалин това калории, рачунија ни пи породица. На шти дозволине ту, на имами, и ханума, те джал кај о емангела, те джерел лапи само емангела, ту и ани мами. Туа глава е полутуče. Ovo čovjek. Ja od ovakvi kanupe poredo, od ovakvi savršiните са соваляни, onda manuš зарадија се ко сујно бивет халален гладо, куравер гладо на ретовел. Дуито халален и тано. رجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. Двојца кои су се волели у име Аллаха, се до смрт едnog од нив ние разбили. اجتمع عليه وحب عليه واجتمع عليه وتفرق عليه. Дуј манушакола манлепи искрено понавала есо, садо помери бе екеке амеленде навија. Каде и тамо питању дујдже неке да мангенапе, од два шетоло роми или роми, шетоло пал е пале, шетуел о амал амале, шетоло пријатели пријателеа, и пријателка е пријателкаја, или дуј клањаче, кола заедно клање, пикол зо пикој и кикеа, манлепе искрено понавела Есо, заедно клање, и ко краја ке да преселие, но те фареке алей, он ко судно диве е ке кароден. Ако магајате заради на хладо халале ко судно диве, односно након судно диве, него на дан полагање рачуна, onda mora ti gara računi te mangame, pošto i najekike, doajeku zojek, ako hi neme na kava maro srce, mangi pa sadno kolak na razvojnime, ko sudnim ti veka zasluži nakuri, hladno kujaven, i je hladno netovala ovaka počastinime odolja, sose, nisu se aven osim, ako naštijaka ja prvo butijan džamko tani porodica, e čaven, e hanuma, onda i сјавен шансак и дујто страна одвајтано те мангетите палјако и славка со переак и сежда. Јеке кеа банкову мила бар. Јеке кеа те мангетувен, алче заслужиен хладовина. Претритано халален мануш, која се писало ко грешке, а затим му креа сви. Dacă ai tani trito butin poloki, setинјати ко коса черџанки сежда ухана сви, одија сви будску по поштини на нела цена, а ја сви хвалали на дан полагање рачуна, каде ту хладно куравен хладно а не мидете. Штарто бутин тани хвалален мануш која бија садака, скривено, никој те наѓанел, осим Аллах. Ако магајате заради нас, наш ти сакала тримбуча течера, значи штарко, еде, емке да кавојнане, пена исказуине од вас судија. Јер највише куре мануш берела, ке да војлани, Мохоју шукардело која черџа, одвојкано, а ја ова сторијано, што дијајта ни природа е манушес. Значи, маме мачерајка нам и природа. А и природа е манушес и тани ретко, значи, доведе те садржина, двано песте, која пело и ове бубета ради Аллаху ан, пело која тест, овому миста, само со
Шунја чарджа солеси чај чарджа блуд, о одмах не джам лепомо жимне ме чарджимля канала джарце джама. И Аллах одмукори али Курани ки сура од 22 ајат. Нека се честити меѓу вама, не заклинем да нече родбину своју помоќ. И одма чарджа телма чарджа е повете ради Аллах. Тако, да и тани природа е малушесик, те искалиња кавари, благо колесе, кога успини и срđbo dva, te savladinim, te čutini, a kao čutanje, ko su ljudi, su se prema ugađe, ne navolinavat, pa čerava tova izreke, sam sasvena nemam dokurenan da su neki na ne govor. Ali prema čutanje je zlato. Ali čačeje u suštima, ako ja kva lafi i ta nađare, oklopova ka čutini, oljesu čutanje hvale, ko su ljudi, na dan polaganja računa, Carnele se dakle, tovele lado, curaver lado, na neko velo. Pašto kategorija je tano manuš palale. Manuš koje side prilika te čerel grepa, se vidi po gospodarinci da tam država. Znači pa na polo, jedan ti samo se ti nemam tu kola citu. Ова на ниве цена. На дан полагање рачуна кога ноќе човек украду која ве падна на некога одвојка на месо клава. Ке да кавел палај на мануш након со каволви чимоко на валенте колко дженетик. А велата на ко дженетик. Дике на канал. A vela ko dženeti. Pana na reskači ko dženeti osetine u dženet stebine. Onda kad te počini, a kanaj grupacija te deline pe. O Allah deline manušen. O fizija posebno, o šehidija posebno, o postačija posebno, o mrađije posebno, o hađije posebno, o klakula po kajsare posebno, dakle svaku kategoriju, svaku klasu od poslanika posebno, dakle posebno Allah subhanahu wa ta'ala kod vini nemamo žene. Evo ga leno postačija, gdje nam se kopi. Tu, kada ga veći kod ženeti, tu kad žene svako tereni na pamet sar izgledini. Isusa su kak, jer u Sidim žive dan polagane računa hvalim po terenija dijeme. Svako amedaka džal teške duri. Na džaneka je, ali Allah, na listijaje manuše, tačno te džal se kuri valjani. Eja džarike da kavel manuđi ko dženeti, džiku darare ja, o postačija, ke kao setinen to, ke da kao setineno miris, dženetesu, da počinem terove. Karove, se ti sale kod dunjaluko, da opomenijete pravete postini, a ona mavlja. Ама кајта ни најбари жал. Дека се винету у проторајмангло помелекја правена чукапие ке курајно дженети, тухати курајно дженети, емсал тулатула и тане туваја, ка се тиремпе по петле. Одма, дикенувала са савршено створение. Само su kako marušano dženeti, kao delpe dalje, kao delpe da ja, kao delpe porodica. Verodostojno hadisi hvala. Kaj mi porodice fali, nema. Plana je posebna kategorija, te do čavoga kolano dženeti. A i taj odad i porodica avijala. Само чао колано джене. Još to vam vizi Kur'anes. Колано джене те шума яра. Сидай. Модад бепаля. Окей. Мидай, модад бепаля, сока черавано джене ти копи. O Allah subhanahu wa ta'ala kaptenele se. O robe moji. A vi si tu šansa, te birine, ti
дай то дате палар заслужиете кој на нијар. Дике, они таре нијар, они таре на джехенеми, само ту заслужија на дженет. Али Авдие дава ту прилика. Теджа, хентикале деше дженем кас мангјан до джехенеми, те чилера на дженет. Веродостојно хадиси белоджино има Бухари. Од чава хафизи правали кеда каколано дженети, а и дај джехенем лика, ода джехенем лија, обхала джехенем лие, а вело чаво, и кади деше дженем, анди джехенем своја ги пуло посланикот салаллаху алейхи ва селем, кој научи Кура на памет, имаче шансу, прилику на судиме дану, да десеторицу и своје породице изведе из ватре, уведе у дженет. Молинаваме не Субханаху ва Теала, те ќе работи управо мари породица, те ќе работи управо менде, те трудинамен до некој шај, това са чуриме, то судно диве, това са чуриме, ама диве ке да Владо, осиме лаесу Владо на нето вера. Молинаваме те примиња Маро Рамазан, цара Влад Джариби, кажал се, до съвършина мари бадетија, ако накао Рамазан, да накао намази. Ако накао Рамазан и садака и далета ни од те. Ако накао Рамазан палали од 12 начини да накаја маро срце. Од срце тек почетувате живини. Денле прилика. Указини не се почасти. И мукине цело першта велки джамија jer si kažende. Кафалини ту ми удоаке да похари камке. Кафалини ту ми. Allah te dome svako hajdi put prostinime. Molina Allah Eče ili ako svako baram, nema veze ako na taj kmini 5 minuti bili prinaš. Ne ništa. Buke ma svačera. Svako bajrama metar po neko na kjelo. Eće na kamendar opako iznenada. Veselija. Odvojitano nešto halali su Allah subhanahu wa ta'ala odredini. Odvojitano nešto su iznenada manuše silja velo. Jer sa soačađu ki dženaza kada si gate trim pučavina manuše se iznenada. Ode si riska o kaderi Allaheso ili o meribe avela oko tako taro manušno nisi. Pa molina Allah subhanahu wa ta'ala sama rerak nije kola na nea meca. O Allah subhanahu wa ta'ala dženetite deli. Jer na ne ništa popharu ke do manuše rini pečerea o leso mangona ne u te. Na ne više kasi pečere batalo bajram. Sare radost na kađance. A tutar to mangona krav. Na neka stepene voda, babo, batalo bajram ne kolači. I odole se molina Allah ne pralaj. Sad tu mare šukar delja kola čerđen neko vel ko se vapja tu mare rak metlijenje. Ako ova masek sare čerđen šukar delja. Sare dije. Na ne insanikova ki džamija na dija. Ali posebno pralaj ne molinavala ne sajnente na gradinu. Ali posebno molinavala ne subhanahu ta'ala dujer pranente na gradinu. Kolajtane od te uvek ili Ramazanes ili van Ramazana i valente će na dovo da ne dojete rdenje. Ne molinavala ne inšala dojentane on u baraku, a kaj nisla mesa. Od
двајтан отцати тамо ек инсани кас ме будмангал или омангал, али верен ме отцати тано е посебно инсани молинавал Ле Субхану Таала те череде само ек бутифарите се. То путине тане дека џамијата то намазбијање, дојто тано лими, он дојта непосебна, Аллах те наградиден, пали пинавна избојнава ника саре поможен, саре чарджен, саре диен, молинава Аллах, саре нењете примени аменје, ама решу картеби, ама ро Рамазан, емчерен дова тумаре рахметиње, праларен мабисин тумаре рахметије, маза черен само байрамесе, не на джава комезарија, аче туметијен, кеđe любе туменца кугробије, на джава. Свако кома ушваните джалко мезарија. А вдјетако дан радости. Дан радости, проводине на кој време тумаре породицаја, ано два ручко заедно, бешен заедно, женето ми мохабети, кеди си ме на мен времете бешете, ано мајате чевели лапи. Кеди си до времете лете чвете чатите кравеле. Никак. Цело ден саки журба, карил, да неме времете беша породична. Ручките, ами породичните беша са својане са 100 дел, па после састикаве круко комезари. Ова ти дото ме свако вери, а како е иначе, маро е ранено о хафизовите канал, предодино Bayram namaz je vađib namaz, sastoji se od dva kratka rekata. Na prvom rekatu, kod sabat namaza, nakon subhanike se uče 3 tekbira, uza bismillah, kratka sura. U drugom rekatu, nakon svega ovoga proučenog, idu 3 tekbira, a prije rukua. Možemo početi ako Bog. Allahu Ekber. Alhamdulillahi Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا تكبيرا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وسروكم فأحسن سواركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين تكبيرا هو الحي لا إله إلا فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسنادنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله نور النور وبرق المدور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المرشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في العهد خصوصا منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية وصحابة والقرابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسانه إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Hvala Allahu Đelešanuhu, stvoritelju svih svjetova, vladaru vidljivog i nevidljivog svijeta, onostranog i ovostranog, ravnatelju mira i sklada među svjetovima i među stvorenjima. Od njega pomoć i podršku ištemo, molimo i očekujemo. U njegovu se milost uzdamo, njegov mir priželjkujemo. Njemu se molimo da sve silnike suzbije, da njihovu oholost kazni i da obraduje pravdom obespravljene i milošću ucviljene. Neka su salavat i selam na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve koji ga slede u vjeri do sudnjega dana. Uzvišeni je naše srce smirio u islamu i povezao u bratstvo vjernika. Zahvaljujemo mu se u ovome velikom danu na blagodati vjere koju nosimo u duši, na miru u domovini i bratstvu i lijepom komšiluku među nama.
Dočekali smo Bajram, a ispratili smo Ramazan, ojačani namazom, postom i zekijatom, ali upućeni u izazove kušnje koji nas vrebaju. Draga braćo i sestre, kao muslimani pokorni Bogu razumijevamo svijet kao mjesto stalnog sučeljavanja dobra i zla, stalnog nadmetanja između ovih dviju suprotnosti i mjestom tegobe i suza. Vjerujemo da smo stalno izloženi kušnjama i ispitima, da se vidi koji će od nas bolje postupati. Među nama će biti sretnih i nesretnih. Oni su naša kušnja. Potrudimo se da stalno se natječujemo u dobru i da bratskom i sestrinskom ljubavlju brišemo suze s lica unesrećenih ljudi. Upravo je to naša misija, naše poslanje i naša zadaća. Sjetimo se riječi uzvišenog. Nema straha, niti će tugovati onaj koji vjeruje u Boga i sudnji dan i čini dobra djela. Bili oni muslimani, jevreji, sabejci ili kršćani. Sura El Maide 69. ajet. A da bismo mogli postati nada i utjeha ljudima, moramo učvrstiti našu vjeru, ujediniti naša srca, ukrotiti našu dušu i povezati se u bratstvo vjere. Zajedno ljudi predani jednome Bogu. Naše putovanje na ovoj zemlji je dugo i nije od jučer. Bilo je i bit će teških dionica na njemu i uprkos tome što ima ljudi koji nam propast žele, nećemo pasti u očaj. Naprotiv, trudit ćemo se da sačuvamo našu vjeru i dostojanstvo i da nas ne otruje mržnja. Svjesni smo i da ono što nas očekuje u nastavku našeg putovanja su izazovi, teškoće i prepreke. Biće na tom putu strmina i uzbrdica, stupica i prevara, kao što je uvijek i bilo. No uprko svim poteškoćama mi ćemo se i dalje kretati i truditi na Božijem putu. Zaista je Allahova milost blizu onih koji dobra djela čine. Zato, braćo, nemojmo dozvoliti malodušnjima da unište naš svijet, kojeg smo stoljećima gradili zajedno sa dobrim našim komšijama. Valja nam u svakom vremenu imati prisebnost duha i ne padati u očaj. Ne smijemo izgubiti osjećaj za vjeru, istinu i pravdu. Naučili smo da je u svakom, a posebno u teškim vremenima, najljekovitija Božja riječ i najbolja osobina imati strpljenje. Koji se Božje riječi budu držali i nosili je u svom srcu i duši i budu strpljivi, bit će najbliži čestitosti. Uzvišeni Gospodar kaže: neka zločini drugih prema vama ne navedu vas da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. Sura El Maide 8. ajet. Uvažena braćo, postoje vremena kada se safovi moraju bolje poravnati, zbiti i učvrstiti. Kada se i lica ljudi i njihova srca moraju zbližiti i okrenuti u istome smjeru. Samo vjera u zajedničku sudbinu, disciplina, red i poredak mogu ljude spasiti od haosa i od nesreće. Porodica je naša sigurna oaza, a džemat naša snaga i temelj našega bratstva. Svi obredi naše vjere upućuju nas na zajedništvo, pa i ovaj današnji Bajram namaz. Uzvišeni kaže: pa ko poštiva Allahove propise, znak je čestita srca. Sura El Hadž 32. ajet. Zdrava je ona zajednica u kojoj ljudi komuniciraju s poštovanjem i uvažavanjem i onda kada se razlikuju u mišljenjima i u stavovima. Snažna je ona zajednica u kojoj se pokazuje odgovornost naspram javnih dobara, na kojima počiva zdrav duh i snaga naroda. Odgovorna je ona zajednica koja brine o najslabijima, o bolesnima, o siromašnima i bespomoćnima. Sigurna je ona zajednica u kojoj svaki njen član vodi računa o redu i poretku, poštuje zakone i pravila koji štite pojedinca i društvo u cjelini. Napredna je ona zajednica koja se ostane na razum i znanje, a ne na emociju i populizam. Svaki dio naše zajednice treba ostati posvećen onome od čega ovisi naše pojedinačno, a i zajedničko dobro. Sigurnost naše zajednice mora biti nadređena svim drugim preokupacijama. Oni među nama koji nose emanet, kojeg su tražili i koji im je povjeren, moraju biti posebno budni. Među njima su stražari i vođe,
Njihova budnost i odlučnost da se suprotstave zlu koje narušava mir i koheziju u društvu smjernice su i pravac za cijelu zajednicu. Vjernici su poput zgrade, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čiji dijelovi povezuju jedni druge, pa je, kako bilježi imam Buharija, on spleo prste svojih ruku u jedan čvor. Na ovaj način poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je pokazao da samo ostananjem jedni na druge možemo sačuvati naše duhovno i naše fizičko biće. To se ne može postići parolama i proklamacijama, već stalnim trudom, stečenim znanjem i žrtvovanjem svih nas. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Sura El Beled 4. ajet, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Uvažena braćo, pozivam vas da u vremenu smutnje, epskog nasilja i stradanja, u vremenu podjela i malodušnosti, ostanete prisebni i ne dozvolite da nas drugi uvuku u svoje vrtloge zla. Naša srca trebaju ostati s onima koji najviše pati. Mala smo zajednica ljudi, ne trebamo se plašiti zla, ali moramo se brinuti o sebi. Kada bi se plamen zla mogao ugasiti suzama, bile bi dovoljne suze naših majki, pa da svo oružje ovoga svijeta zašuti. Nad našim glavama se nadvila ozbiljna prijetnja vjerskog fanatizma i cionizma. To je slijepa sila moći i mržnje koja uništava svjetove, kulture i civilizacije. Vjerujemo da još ima zdravijih srca koja će se tome oduprijeti, koja koračaju putem ljubavi i bratstva među ljudima. To je put na kojem su i u prošlosti nastajali, rasli i cvjetali gradovi i sela u kojima su ljudi slavili stvoritelja subhanahu wa ta'ala i natjecali se u dobru. Nadamo se da će tako biti i dalje, jer iza svake mrtve noći dolazi nova zora. Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je rekao: u čijem srcu se sastanu strah i nada, Allah će mu podariti ono čemu se nada, a sačuvati ga od onoga od čega strahuje. Bilježi imam Bejheki. Sada su nam potrebni svaki musliman, svaki kršćanin i jevrej koji nisu otrovani mržnjom. Braćo i sestre, svakog jutra osvanemo na vratima Allahove milosti. Niti jedna naša potreba ili kušnja nisu veći od njegove milosti. U svakom mraku, ma koliko bio crn, nalazi se i svjetiljka koju trebamo zapaliti. Valja nam se potruditi i naći puta ka njoj. Kušnja, pa i ova današnja, voda je koja čisti srce i dušu i jača našu volju. Zar Allah u svojoj knjizi nije rekao: ne gubite nadu u Allahovu milost. Onome ko se u Allaha uzda, on mu je dosta. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Put vjere je najsigurniji put, najbolji način ispunjenja sreće u ovom i u budućem životu. Vjera nas drži na okupu u krugu Božije milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Zato ispunimo zavjet dat Bogu da ćemo samo njega obožavati, da ćemo prema roditeljima i rodbini dobri biti, da nećemo lagati, krasti, blud i zulum činiti, da ćemo uvijek život štititi i ljudska prava poštovati. Nadamo se da smo u ovom mjesecu zaslužili Božju milost, njegov oprost i spas od džehennemske patnje i azaba. Nastavimo kao predane Božije sluge služiti njegovoj vjeri i natjecati se u dobru. To je jedini ispravan put i jedina nada za sve nas. Suprotstavljamo se zlu i grijehu, prvo u sebi, a potom to zahtijevajmo i od drugih. Zar da od drugih tražite da čine dobro, a sebe zaboravljate? Kaže Kur'an: pobrinimo se o sebi kako bismo i drugima mogli pomoći. Brinemo o porodici, čuvajmo i jačajmo komšiluk među nama i prijateljske odnose sa svijetom. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo međuljudske odnose i vodimo računa o našim obavezama i pravima dobrih ljudi. Svim muslimanima i muslimankama u domovini i u našem Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i u našoj dijaspori čestitam Ramazanski Bajram. Želim da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim najmilijima, prijateljima i komšijama. Molim uzvišenog Allaha da vam podari dobro i zdravlje i da budete uvijek u Božjoj zaštiti i njegovom rizaluku. Molim ga da bolestima da zdravlje, slabim i iznemoglim snage da savladaju svoje poteškoće, svima nama lijepu i obilnu halal nafaku. Molim ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i
prestane stradanje i patnja ljudi na Bliskom istoku i svugdje u svijetu. Gospodaru naš, pomozi nas, popravi nas, ojačaj nam vjeru i uputi nas pravim putem. Bajram Šerif Mubarek Olson. Alo. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن شرف سفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبي وتكريما لفخامة شأن شرف سفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا Allah